Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay anagannak, di kay agsao, wenno agaramid kadagiti banag, amamataod iti panagpungtot dagiti anak yu kada kayo. Padakelen yu kit di ida iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina ken pamagbaga. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nanang, kasapulak ti kwarta para iti school project mi. Apay asyak ti pangibagam. Ibagam dita nalaing nga amam. Nabarbartek manen asim mangpet. Inggatang namanen iti arak tinapasadaan na. Anyayat di bagbagam di tamanan, Tatang, ikan na kuma iti kwarta, tadagatangag a project ko. Dumawat ka ganin nanang mo. Awan tupay maitid mo nga igatang iti bagas. Sige, agbartek ka ginggat kay kayat mo. Tanuma-uma, panawan kayon. Pumanaw ka nga. Apit di ko na berokin kaya. Excuse me, mata. Anyamat tantikas na nga aramid yo. Agbalin kayo kumamat a responsable ang naganak. Nitatang mo ti pangibagam iti dayta. Sana siya? JR! JR! Papanam, Di tayan ti barkada. nalpasan ti klasem? Saan ako nag-eskwela? Anya? Awan mo't ti pagbayad ko iti tuition. Di dak inikandananang kantatang. Asino nga iti inikanda? Siyak tupay. Dumaw dawatak iti paggatang ko iti project ko. Ngam agpin na tudon dakit din. Isungarod da saan ako nag-eskwela. Ang papanam. Makamo di ta. Ni, aldaw gaya man na. Maluman, itakalaang anagreing. Salbag kakit di. Ni, kasanong arudan nga ti panagpasadak. Ay katawanan Mangan tayo manan iti linugaw. Yawat mo man nga rodya ara ka nabati kiti cabinet. Naglaing kan. Bumangon kakit din, tamapan mo alaan. Makaungat ka manan. Agpapayawat aklaan kan ka, kastanti ibagbagam. Kasano? Makaumakan. Awan pa'y serbim nga ama. Agpatatalaan! Taoray siya awan mo ti serbim nga ina! Ay, una yan. Tanagado ti trabaho dito'y shop. JR, nangan ka din. San pa yung nga rodanggal? Unay kakit din nga ubingaya. Ingkalat tamanganin iti kusina. Jak amungat da ka ngamin. Tado mo ti trabaho. Apay, awan klasem? Agsarda nga ako nanggal. Ha? Tapay. Di nakmat suportaran dang itinaganak ko. Ay, si kakit dimat. Nagrigat ti awan adal na. Kaya't mo ka diti agbalin akas kinitatang mo a driver laeng. Idinto ta mabalin kamat ngagbalin nga inhenyero wenno abogado. Narigat? No di da kamat suportaran dagiti naganak mo, angkal. Narigrigat ti awan adal na ita. Isu nga ituloy mo ti panagadal mo. Tumulong ak iti panagadal mo. Di ka madanagan, JR. May ko man ipatarimaan da tilogan ko. Kanya manin na ti Perdina. Diyak manam mo. Ay, nasaya at matay may ka. Anyaya ti mapaspasama kada kayong agasawa. Apay man na ya. Himay ni JR nga anak mo ditoy. Masadot ka nun nga agadal, tadiyo ikan iti pagtuition na. Mangmagdadak mo ta. Diya inana ati parikot. Di na mo tagi budget. Anya? Tila paggasgastusan na. Kat no si kamat ti kanayo na nabartag. Ben, kitaan nyo matipagsayaatan ti pamilyayo. Apektadon dagiti anak yo, gapo iti aramid yo. Asino di katib-table mo iti video yan? Dayamit. San kan ngaglibak? Iso day jay ababa iti pakaibusan tinapasadaama niya. Sumardan ka man sika. Nauma akon kan ka ben. Iso panawan kan. Pumanaw ka no day tatikayat mo.
Agbababawi ak anak ya asawa kan ka. Si kalang aya, tapni bagakan ka, dap-dap pag tibabawik, gaputakaskin ka asadot tinasawa. Nanang, api anak hanbak ka. Mapanak agbirok ti trabaho kay Manila. Ha? Angam, kasano kamin? Saan kami pa'y nakalpas ka ni JR iti panagadal mi? Jak maanusan ng ti ugali ti amayo. Mamartek lang arudan. Agbabae pa'y. Nanang, Imbatik jetulbak ijarabaw ti lamisaan. Adda imbatik akwarta ijay. Iyan anayon kabayatan ajak pa'y makapauit. Anak ko. Anay, Ben, adda ka mat nanang. napanan ni Sharon. Ay, diyak mo Nagpamanila ka numot. Diyak mo. Apay ngay pinalubusam apumanaw ti asawam. Diyak mo't pinapanaw. Kasta kan tumot ngamin. Kanayon ka na bartak. Asino kumati saan ang maumakan ka iti kasta nga ramid mo? Anya kayo mo't umay kayo lang dito balay tapno sermonan dak. Makapauma kayo mat. Lola, innam abulanan asaan nga imawawag ni Nanang. Innam abulanan aya apok. Wen Lola, awan mat nga ruti pawpawit na. Ay na, napanan na nga rudan ngay. Ijay Manila mo timbagana. Ngam, sigun kadagiti nakasaritak akabagyan mi ijay. Saan ka numot anap-napan? Ay, amang ano, busy lang apok. Tumawag tulat ta, inton makalagip. Anya tilot-luto Kanan tayo Nagawa ka, tamabisina kon. JR, nakainom ka? Tila sasawamat. Di kan aglibak. Malangab ko. Agat arak ka. Ito lang mo ta. Sige ka. Ipulong ka, JR. Sino ti pang ipulungam kanyak? Ni tatang? Baginan tupay, di na mapagbagan. Saktukit din. JR, Ipulong na kininanang. Di mon tupay, amuno sa dino ten na. Iswa di mon namnamaan ni nanang. Tanakiasawan iti sa balay. Ay, saan samot tan nga agawid ni Sharon? Abangan wadamot sa balay asimurutan na. Ay, siguro Ay, di naman lapang panunutan dagiti anak da. Ay, Anya nga iti mapasama kadagiti anak da. Tati nalikudan damutan ti responsibilidad da. iso nga rod da itatikunak. Iso nga anu sampay laang atulungan ni JR. Aging ga iti makalpas. Katsyak mo timangtad iti allowance ni Marites. Saan mo ta na mapmapan ni JR ijabalay? Kunak nga ikak iti allowance na. saan nga agis eskwela ni JR, Uncle? Ne, apay ngay. Masadot sa amatan. Taapay. Kanayon na nga irason, kanayon nga agbarbartak ni tatang. Kan saan mo tan anagawawid ni nanang. Iso nga awanan sirbi ti adal kan kuana. Ala, kasaritak to ni JR. No agawid, ibagam nga umay ijabalay, ha? Sige, Uncle. Anya man ang timpul-pulong mo kini Uncle Jose? Awan matimpul pulong ko kan kuana. Imay dito'y balay, kat dinamag na, no apay asaan mo ang mapanalalaan ti allowance mo. Imposible nga wanin pulong mo. Awan! Imbagam lang agin inumak, makaraman ka kanyak. JR! Apay, adi mo matan umay alaan ti allowance mo, JR. Kung amin, Uncle, sumsumrag ka kadi pa iti pagadalan. Anyaya ti plano mi ti biyag mo? Saan aga po tamamartak ni tatang mo, tuladam matan ti aramid na? Ammo madagas da ita. Ngam apay atuladam pay laeng. Uncle Jose, agadal ka, tapara matlaan kan kadayta.
Awan ti sabali nga agnumar, no di si kamot laeng. Napay nga eh. Nawan mo't hindi tao dito balay may. Marites! Marites! JR! Ayan nyo! Rabiin. Napananda nga ta. Awan pa'y tinagluto mo. Ay, iturog ko man pa'y lahat. Sumangpot dan tulat no kayat da. Apay, papapa na Marites. Lola, Rabiin ngam di ka pa'y sumangpat iti balayaw. napan kami lang naki-birthday, Lola. Kanayon kan, amarabrabyan nga agawid. Ay na, di mo mailibak kanyak dayta. Tada mangibagbaga kanyak. Lola, Pangaasiyo di yu tuladan ni nanang kantatang yo. Amuyo amaday ter aramidon da. Iso adiyo kumatultuladan ida. Si kamot ka no ti mapanidya balay da Uncle Jose. Tada ited na kan ka. anya timbaganakan ka. Nag-enroll ka no. Oray short course lang. Kahit na makalpasak. Tulungan na ka no ni Uncle nga agabrod. Kasta ka di. Hoy, Marites. Isang nang mumutan ti makibarkada ka dagiti na isam iti nightlife. Isungsong da ka lang agbisyo. Oh, nagsao di awan bisyo na. Hoy, insardeng kung ti aginom iti arak ka nagsigarilyo Diyak kaya ti maitulad kinitatang. Hoy, Ben, agring ka. Ay, imbes nga agpasada ka. Maturog ka dito'y paradaan nyo. Ang ubarang nga ron. Ayawanin na. Imakaran dagiti pasaheros mo, ta nakaturog ka. Sakit ti ulo ka. Kaano kaya ngagbalbaliw, ading ko? Panunutem kumamat dagiti anak mo. Sakit tinakam ko mano. Tinanawan na kami lahat ni Sharon. Tansamot namin sa balya kadandan na na. Di mon panunutan dayta. Sangwam kit diti responsibilidad mo kadagiti anak mo. Di mo urayin nga agsublipay ti pimanawan nga asawam. Ay Ben, ayan na dagiti anak mo. Ay, adada di taunag ti balay nanang. Naa, itaman pa'y awasingam da ito'y jeep mo. Kababayin mo't namin kadagiti pasaheros ko nanang. No jak wasingan. Ay, no kasta ka kumaakan ayaw, di nagsayaat. Wan nanang. Di kayag danag. Ligliga kung ti arak. Kenti uran nyaman abisyo. Ay, mayat no kasta. Tapno agsubli ti sigud apam magem. Tanay, kimutong kan, gapo iti dayta abisyom. Itay kakadipay, Marites. Saan mat, Uncle? Tinulungak pa ni Auntie ang naglinis. Agtugaw ka. Tagsarita ta. Sige, Uncle. Nakasarita ko ni JR. Agadal iti short course. Tama pantoy di abroad. Siyak ti mang gastos. Sikangay. Anya ti planom? Agadal, Uncle. Kayat ko ti mangisuro. Ala. Agtinulong kami kini anti mamang paadal kan ka. Ngam ikarim nga agadal ka. Sige, Uncle. Ala. Umay mon tutulungan ni antim nga aglakoy di pwesto na, ha? Nukas tangawan ti klasem. Sige, Uncle. Di yu matbaybayan ni tatang yo. Uray kas di amam martek. Amayo lataday jay. Agtitinulong kayo. Tadi na kayo matan malagip asang petan ti inayo. Dagiti naganak ket isu dati pagsarmingan dagiti anak da. Ngarod nasken at inalinteg adalan ti inda kumataluntunan. Tapno surutan ida dagiti anak da. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.